Ing balayaning Diyos keti balen Santa Ana, may papanuanan niya pauli daring pastul at tutubod ning Ginu, kaya kaba ning aduang dalan, ampon ana maput siya mabanwang pangatatag ning kaya katamong parokya. Inyang banwang 2019, pigkalubne kaya katamo Ireberendo Padre Reynaldo Manyala Cruz bilang kaya katamong kura paroko. King ana mabanwa ng pamamastol, ikatne ampon inubog ingkayang kawan, ban mo naman makipamastol at maging pastol king kaya katamong parokya. Tara, balikan tala ring maulagang kasuywana ami palyari king kaya katamong parokya. Magmulaan niyang miluklukya ang tingke katamong kura paroko yamong ring, nasa na ing maging aktibo yang pasibayo in basic ecclesial communities ning katamong parokya. Mi paintagon ing kapanyaw saning mayaw na biye Papa Francisco king metong a synodal church. Inya ginamit na iti among ring, ban mabuula pasibayo ring bukluran ang ngeni Meyaos Parish Synod. Ing parokya ng Santa Ana, meging yang metong karing model parish ning kakatamong archidioceses king basic ecclesial communities. King kasuywa ng among ray, masikan mo naman ning kayang malasakit karing kapatid tamong mangailangan ampon pakakalulu. Inyasat tetag ne ing maluka funds o masabal at lugod karing kalulu. Banasaw pantala ring kaparokya tamong mangailangan ampon pakakalulu. Inaos nala naman kapanandaman ding niyaya liwang konfradiyas ampon religious organizations ning parokya. Ban dumake king maluka funds. Ban lalo na pang atagimpan ning Social Action Center of Santa Ana o SACOSA, ing kayang kasuywan makasaw, lalo na karing kayanakan, pe pasamas ng among ray ing patio at gewa ng pay parking. Ding ali kum apera king parking, yang magagamit para king scholarship program ning parokya karing kayanakan, amag nasang mayari king pamagaral, dapat kulang king pinansyal. Ing meto nga kagiwan ning meto nga pastul, yapi ning enala paboren ni sasalbagan ting kayang kawan. Kapanyawsa ng among ray karing parokyanos, ing metong a parish awareness, nanuka rin ing kailangan misasan metong ampon pagmasabalan ding sabla king kakatamong pakamalan a parokya. Inya ginawa yang miyayaliwang aktibidades yamong ray, ban mayakit ing pamisasan metong tamo anting metong a parokya. Telagane ing tauling Domingo ning Abril, ban pagmasosyan niya ing anibersaryo ning pangatatag ning parokya, ampon ning pangatalaga ning balen king kayampunan ng Santa Ana. Banwa-banwa, magaganap ing parish pilgrimage, anong nupupuntalan la ring miyaya liwang pisamban para king bisita iglesia. Pisan meto nga na la ring kayanakan kapamila taning parish youth night, sinulog at miyaya liwa pang aktibidades ding kayanakan king parokya. Agkatanala mo naman ring susuyo king parokya, magmula na king parish pastoral council, chapel pastoral councils, hanggang na karing galameda ring miyayaliwang religious organizations, ing pama pirasong tinape, amponi talagada ing sarili da, king kasuywan king parokya, apangakwan da balang Webi Santo. May subok ing pamamastol ng among ray, anyang ing buong yato, penandaman na ing bagsik ning COVID-19 virus. Kapamila taning Parish Commission on Service, ampon king suporta ning local government at NGOs, sinopano ring parokyanos a pakakalulu,
ahigit may apektuan kaniting pandemya. Pekikwana na muna manamong rey, ing misundu ing biya kasalpantayanan king parokya, bistaman karing restriction king pamitipon. Bigmi saya kapamilatan ning livestream mass king Facebook page ning parokya, ampon may kiyagumya ing parokya tamo, king buong Pilipinas king pamangadi laban king pandemya. Penimunane ning kakatamong parokya ing 86th Healing Rosary for the World. King pamamastol ng among rey, may yakit ing kayang kabanalan at malalam a relasyon na king Ginu. Dakal a debosyon, ampon aktibidades king liturhiya, ing dinake na king parokya, ang masasalamin ing malablab ng debosyon. Muna, king Santo Cristo del Perdon y Caridad, matimid ng paganaka, ing sentro ning kekatamong kasalpantayanan, yapin Yesus. Inyasat te tagne ing dalo Kristong Ari karing baryo, tigdag niya naman ing imahen, balang may Marian culmination, kayantabe ng Apong Maria, ampon ing pamagdebosyon king Santissimo Sacramento ning altar. Mayakit mo naman kang among rey ing panagkat na king debosyon king Virgen de los Remedios, king pamanyatang na king kekatamong parokya, lalo na king pamitalagana king parokya king kayampunana balang bayong banwa. Agkatanakatamo naman among rey, ing dinantayang malalam a debosyon ing kekatamong patulunan Santa Ana. Tetagne ing dalo patron, ampon ing parish celebration of World Day for Grandparents and the Elderly. Delane ing relikya ng Santa Ana king altar, at pepalwal nala king baptisteryo ring matuang imahin dari Santa Ana at San Joaquin. At linimusno ring balang bale karing imahin ng Santa Ana, ban makalikom pondo para makasawp karing mangailangan ampon pakakalulu. Lalo ne pang pesik nangan ing balang Martis bilang aldo debosyon kari San Joaquin at Santa Ana. King anam abanwa ng among rey, may yakit ing pamisasan metong pamikakalugod king kekatamong parokya. Pasalamat tamo king Ginu, kareting kalam at tinggap tamo, kapamilataning pamamastol ng among rey. Isundo tamo pa sana reting kasuywan ng among rey, king kekatamong parokya. Isundo tamo ing pamibuklod, pamigunam king banal ng amano ning Diyos, kapamilataning pamamirasong tinape, para king makabaldugan a pamaglakbe. Dakal pong dakal a salamat among rey, mi papangadipo, vaya con Diyos.